manifuna ukudlala umaskandi bafethu ilula lento le. Split keyboard yakho uyibeke la ku67 uma ngabe udlala ngo F sharp, depend ukuthi udlala ngayiphi key. Ukuze yabona lo key lo split ngawo ungakudlalisi kambi, yabo. Ebese uqeda lapho isi right keyboard. Wona uma udlala ake sithi nje mhlawumbe senzele ekhaya. Sithi ufuna ukwenza kana uthi senzelwe ekhaya, yabo. Yabo, yabo, mase ufuna ukuyishintsha thinti uweqe key 1 uze kule ngemuva, yabo. Before uthinti key kufanele uskip 1 key uze kuyona, skip 1 key uze kuyona, skip 1 key uze kuyona, skip 1 key uze kuyona, uzobe usu right ke lapho. Yabo, imnandi mfethu umaskandi, yabo. Yabo, maskandi into elula nje bafethu, sharp, kumnandi.